Postoje različiti postupci, zavisno od toga o kakvom se prekršaju radi. Sankcije su različite. Sankcije koje su predviđene onda kada se utvrdi plagijat mogu da budu i oduzimanje zvanja koje je stečeno na ovaj način i svega onoga što iz toga proisteklo. Dakle, to su ozbiljne sankcije. A s druge strane, pred etičkim odborom za ova druga pitanja o kojima sam govorio izriču se određene sankcije koje su u suštini moralne prirode. To su javna opomena, javna osuda koja je izrečena, odnosno saopštena Senatu, javna osuda koja je objavljena u biltenu. To se na taj način stepenuje i naravno ne smijemo zaboraviti da postoje također disciplinske komisije, disciplinski postupci na univerzitetu za studentske prevare gdje također postoje određene sankcije koje mogu biti i opomene, a mogu biti ozbiljnije i odnosi se na isključenje studenta sa nekog predmeta ili studiranja u određenom periodu 6 mjeseci, 2 godine i tako slično. Student koji uoči nepoštovanje akademskih propisa treba da se obrati, zavisno od toga o kakvom nepoštovanju se radi, tijelima, i to studentskim tijelima, fakultetskim, univerzitetskim, pa ako je potrebno i državnim organima. Studenti treba da znaju, svaka univerzitetska jedinica, svaki fakultet i akademija ima studentsko vijeće. Studenti tamo imaju svoje predstavnike koje biraju izborima. Studenti imaju ombudsmana, zaštitnika studentskih prava na nivou univerziteta, imaju studentski parlament na nivou univerziteta. Na svakom studijskom programu postoji rukovodilac koji je profesor, postoje također na fakultetima prodekani za nastavna i studentska pitanja, dekani. Onda postoji, već sam pomenuo, sud časti koji se sad transformiše u etički odbor, tako da ako utvrde ako pretpostave ili misle da je neki član etičkog kodeksa povrijeđen, oni mogu da predaju prijedlog etičkom odboru da se dalje procesuira i naravno u slučaju nekih najtežih slučajeva postoji i ombudsman na državnom nivou, postoji tužilaštvo i tako dalje. Tako da postoji širok dijapazon i tijela i osoba kojima student može da se obrati, makar samo za savjet, ne mora to odmah da ide neka tužba, prijedlog za postupak i tako dalje, ali je svakako pozitivno da čim ima neku dilemu razgovara sa nadležnim licima kako bi ta dilema otklonila. Mi nijesmo, kažem, ovdje imali dokazane slučajeve, ali generalno u akademskom životu globalno to postoji kao problem, odnosno traženje novca, traženje drugih usluga, traženje seksualnih usluga od strane profesora studentu kako bi za uzvrat student mogao da položi ispit. Student treba da prije svega bude upoznat sa svojim pravima ovdje i da zna da ako se ovako nešto desi, student to treba odmah da prijavi. Dakle, da ne priča kući, po gradu i tako dalje, jer mi recimo u našoj maloj sredini imamo slučajeve da se priča za ovoga ili onoga profesora kako uzima novac, kako traži druge vrste usluga, a nemamo nigdje nijednu odluku o tome. Nemamo skoro nijednog svjedoka o tome koji će to javno da kaže. Nego se sve svodi neka anonimna pisanja, davanja anonimnih komentara na portalima ili neke letke anonimne i tako dalje. Dakle, to su vrlo ozbiljne stvari i ako zaista tako nešto postoji, student treba to odmah da prijavi, da štiti svoja prava. Studenti treba da znaju u ovim situacijama da sporni profesor, pod navodnicima sporni ili kako hoćete, ne može biti u komisiji ako oni traže njegovo izuzeće koja će vrednovati njihov rad. Studenti sami ne treba da prihvataju to. Dakle, ako imaju ovakvu ponudu, ako je dobiju od strane predmetnog nastavnika ili saradnika, oni to apsolutno ne treba da prihvate. Studenti možda nekad percipiraju da nema druge nego da tako urade. Ali kažem ponovo, postoje načini, postoji čitav niz tijela koje su tu radi studenata, postoje studentska vijeća, studentski parlament, ombudsman, studenti treba njima da se obrate, postoji naravno uprava fakulteta ili akademije na kojoj se to navodno desilo, koja opet kaže može da formira komisiju koja će apsolutno objektivno ocijeniti i tu ne treba da bude nikakvog straha. Postoji naravno etički komitet, odnosno etički odbor na nivou univerzitetske jedinice, raniji sud časti, koji se time dalje može baviti, iako kažem
i s iskustvom koje sam imao u sudu časti, samo dokazivanje ovdje je jako komplikovano. Ali to ne znači da student u svakoj ovakvoj situaciji ne treba da skrene pažnju na to i da digne glas i da svoje pravo štiti apsolutno, jer mu to pravo pripada. Ja ovo govorim prije svega iz ugla studenta, jer je student po prirodi stvari slabija strana. Naravno da je moguće i obratno, da student predloži nešto predmetnom nastavniku, bio novac, bio neki drugi vid usluga ili neka materijalna ili nematerijalna vrijednost. Naravno, u tom slučaju predmetni nastavnik to treba da odbije i predmetni saradnik ili bilo koje drugo lice koje tu može da bude i neakademsko osoblje, može neko da ponudi nekom u studentskoj službi da mu promijeni ocjenu u bazi i tako dalje. Svi oni apsolutno, jer je to i zabranjeno etičkim kodeksom i zakonima, to treba da odbiju, jer ako bi tako nešto uradili, treba da budu svjesni da su onda dio jedne veće priče koja dovodi do onog o čemu sam ranije govorio, odnosno do jednog društva koje je korumpirano, koje nije društvo kvaliteta, nego je društvo zasnovano na prevari i nepoštenju.